Opa, soy Miquel de Durango y este verano del 2011 voy a hacer el camino de Santiago por la ruta norte con la bici a Sumatau. Mi intención es ir pues por la costa y mientras si me voy encontrando olas o lo que sea, pues tratar de coger alguna. Larre berdeak, etxe zuriteak, gorriak, jendarme auto bat bidean, bildo txartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera leunigotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak lituzken sagarroia.